Imaynalla munasqa kuyamasi igualejyachu cosa pacha. Dios ninchikta mask'aspaqa kosallapuni kasun mana chayri kunan día invitaygi kuska kicharinata Diospaq qillqasqanta. Kay libro de Romanos capítulo 15 versículo 2 niwanchik kay hinata. Sapa uhninchik runa masinchikta kusichina imatapis paypa allinninpaq ruwaspa hinamanta creeypi wiñachispa kananpaq. Munasqa kuyamasi apóstol Pablo chatataq k'amirqa chantapis yakirqa karqa allinta ruwanapaq runa masinchikta. Pichus recién riqsisanku Diospaq qillqasqanta paykunata yanapaychis nisarqa tukuy creenteta chay tiempopi. Kunan tiempo noqanchik imaynata atinchik yanapayta runa masinchikta kinsa cosasta ruwaspa munasqa kuyamasi. Primero niwanchik oxígeno mikhuy chantapis ejerciciota ruway kawsayninchik sumaqta kananpaq. Imataq oxigenori? Imaynata noqanchik mañakunchik Diosninchik tatamanta, maychus orahtinchik samakunchik kay oxígeno hina mana faltawanchikmanchu mañakuy Diosninchik tataman. Chantapis mikhuna tiyan, sapa día Diospaq qillqasqanta kaypi noqanchik tarinchik aska alimentota maychus wiñachiwasun cristiano kawsayninchikpi. Pero chantapis mana chayllachu munasqa kuyamasi. Qan ruwanayki tiyan ejerciciota imaynata ruwasunman kayta apaspa Diospaq evangeliunta willaspaq wawqiykiman munasqaykiman familiaresniykiman chantapis makiykita kicharispa runa masiykiman tal vez pay necesitasan mikhunata uhyayta usqayta qan yanapamuy chay hinamanta sumaqta noqanchik kallpachakusanchik cristiano kawsayninchikta pero chantapis cuerponchikta yuyayninchikta. Chayta niwanchik kunan día Diospaq qillqasqanpi kayakama.